खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव मोनसे राजखान्थियारि बाथ्राजों दान्थेदों बिथां बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिथां गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाथ्रा बुंदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ राजखान्थि हानजाया लामा आन्दायनानै दं होननानै बाथ्रा बुंदों गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा তাৰমানে বিপিএফ এতিয়া কি বুলি ক'ব দিশহাৰা হৈছে কাৰণ যোৱাবাৰ তেওঁলোকে 17টা এমচিএলএ জিকিও চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাই बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ राजखान्थि हानजा बे बिपिएफ राजखान्थि हानजाया लामा आन्दायनानै दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव गोबां जायगाफोरावनो जेरै क'क्राझार चिरां आरो बाक्सा बे मोनथाम जिल्लायाव बे समाव बिपिएफ बा बिपिएफनि मावथिफोरा एबा सोद्रोमाफोरा गैला लाथिख' जालांबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोबां क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्ला আৰু বাক্সা জিলাত বিপিএফৰ কৰ্মী প্ৰায় শূন্য কাৰণ তেওঁলোকৰ পাৰ্টি वर्कारবিলাকে বেছিভাগেই ইউপিপিলৈ আহিছে আৰু কিছু সংখ্যক বিজেপিত গ'ল गोविंद चन्द्र बसुमतारीनि बे समाव रोखा बाथ्रा बे समाव क'क्राझार चिरां बाक्सा बे बाक्सायाव बिपिएफनि जे मावथिफोर बिपिएफनि जे दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा लाथिख' जालांबाय गैला होननानै बाथ्रा बुंदों गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मानोना गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव हाबबाय जायनि थाखायनो बे समाव बे मोनथाम जिल्लायाव बिपिएफनि अनजिमाया खमायलांबाय एबा लाथिख' जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा आरोबाव बिथां गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथि बावदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ सोंथि खालामदों बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ सोंथि खालामदों जे बिथांमोना गोबां खेब नंखाय बाथ्रा बुंनानै सोरखार फैगोन होननानै बाथ्रा बुंदों नाथाय माब्ला फैगोन बिपिएफनि सोरखारा आरो बिथांमोननिया बेफोरबायदि सोरखार फैनायनि लामायाव गैया होननानै बाथ्रा बुंदों गोविंद चन्द्र बसुमतारीया आरो बे समाव बिपिएफआ जाखिनि सोरखार फैगोन बुंनानै दिनै 4 बोसोरनि बांसिन जाबाय अब्ला दिनैसिमबो बिपिएफआ सरकाराव फैयाखै आरो फैबाय थानाय समाव फैला होननानै बाथ्रा बुंदों गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा राजखान्थियारि भाबै बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ गाग्लोबदों बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ गाग्लोबनाय बे समाव नुनो मोन्दों এতিয়ালৈকে এই বিষয়ে একো আলোচনা হোৱা নাই যেহেতু বৰ্তমান কেন্দ্ৰ চৰকাৰতো ৰাজ্য চৰকাৰতো আমাৰ কাউন্সিল চৰকাৰতো একেলগে চৰকাৰ চলাই আছোঁ আমি একেলগে কাম কৰি আছোঁ নিৰ্বাচন কেনেকৈ খেলিব নেখেলিব সেইটো এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত হোৱা নাই সেইকাৰণে এই বিষয়ত মই বিশেষ মাতিব বিচৰা নাই কিন্তু আমি ভাবোঁ যে একেলগে যিহেতু কাম কৰিছে একেলগে আমি বুজাবুজিয়েই হওক বা কিবাই হওক আলোচনাৰ মাজতে যিটো সিদ্ধান্ত সেইমতে আমি ইলেকশ্যন ভাগ লওঁ তাৰমানে বিপিএফ এতিয়া কি বুলি ক'ব দিশহাৰা হৈছে কাৰণ যোৱাবাৰ তেওঁলোকে 17টা এমচিএলএ জিকিও চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাই তাৰপিছত তেওঁলোকৰ 17টা এমচিএলএৰ ভিতৰত পলাই মাত্ৰ 9জনহে বাকী থাকিল যায় আৰু তথাপিও হাগ্ৰামা মহিলাই এতিয়াও কৈ থাকে যে আমাৰ চৰকাৰ হ'ব কাইলৈ পৰহি ইউপিপিএল চৰকাৰ ভাঙিব কিন্তু 4 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে ভঙা নাই তাৰপিছত তেওঁলোকে ভাবিলে যে এইবাৰ আমি যিবিলাক এমএলএ আছে তেওঁলোকে কণ্টেষ্ট কৰিবলৈ এমচিএলএ আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত কিন্তু আমি এই কথাখিনি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ যে বৰ্তমান কোকৰাঝাৰ জিলা চিৰাং জিলা আৰু বাক্সা জিলাত বিপিএফৰ কৰ্মী প্ৰায় শূন্য কাৰণ তেওঁলোকৰ পাৰ্টি ৱৰ্কাৰবিলাকে বেছিভাগেই ইউপিপিলৈ আহিছে আৰু কিছু সংখ্যক বিজেপিত গ'ল তেওঁলোকৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীখিনি মাত্ৰ অলপ আছে আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি সংখ্যক কৰ্মীৰে হাগ্ৰামা মহিলাই চৰকাৰত বহিবৰ কাৰণে যি ধৰফৰাই আছে সেইটো এটা অলিক সপোন আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিয়েই নকওক আমি এই কথাখিনি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত বিপিএফে কোনোদিন চৰকাৰত নাহে আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰত আহিম বুলি যিটো বক্তব্য জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰকাশ কৰি আছে ৰাইজক ফুচলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ৰাইজক ভুলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইটো এটা
দিবা স্বপ্ন শুই থাকোঁতে দেখা সপোন কেতিয়াবা বাস্তৱ ৰূপায়িত হয় কিন্তু নোহোৱাকৈ জাগি থাকি যিটো সপোন দেখে সেইটো কেতিয়াও বাস্তৱ ৰূপায়িত নহয় আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম সেইটো আসনটো আমি নকৰোঁ কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰিম এককভাৱে কৰাৰ কথাটো আমি কম যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সদায় চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কথাটো ভাবে আৰু সেইমতে নিৰ্বাচন খেলে আমি এইবাৰো আশা কৰিছোঁ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বতে চৰকাৰ হ'ব मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेआइडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडिय'लजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डिय'लजि गैस्ट्र'न'लजि यूरोलजि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफि ओटी थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर आईसीयू आरो एनआईसीयू पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सी सेक्शन्स गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन